Ahojte všetci, dneska som dostal tento robot na Vianoce. Mám tu nabíjačku sem. Najskôr odberajte a lajkujte ten video teraz. Od 3, 2, 1. Máte? Dobre, tak 3, 2. Toto, počkaj. A... Tooth is on. Ježiš. Wow. Čo je sa tu? A to je čo? To čo je? Jeden moment. Si sa to aj dá na noc. Keď ste dostali nejaký robot na Vianoce, tak komentujte.